abebembezi obakwatanise n'abatura nogira ngo binamatsiko ngo bwese kuruga Uganda Road Fund no kongera kubahwera ovo bokureta ekishani ekirungi kyenkuto na Munonga ezo eza district Kasambia kitaziguruka ticunuka nanorwa gwe mukoma rugarama karira tomwako gukwija turagaruke kandi kikasambya kitazigorokwa tuzakuzo mugandi makumboro twacegana twandika no kwa Mushanjo mbwenu nico cyatwete saha kumanyana government ya president Yoweri Museveni okwekufayo aha abantu bayo gwaffe omukuru n'oruguudo sigamanti lwa government oruguudo lwaffe ng'abantu b'ekitundu kino nenjagala okubakubiriza nti oluguudo olwo mululabirire era muluteekeko amaaso nga balukola okusenibwa kuhango nayo nja kusinga gavumenti okulamu yalija kutizwa kyayongera amaani mu NRM kuruga higuru kika hansi okushanga mu lituzo twijwa nubyo byona bigambirwe omuli n'okusima binya bagira ngo hakire ebindi bizibu ekubateganisa bonka abatura obukorero ntunga buli saha yona abakazi abasigazi barwana obusuma buli omu nabwo ekyo tutine kyokukora ntenda polisi abasuubuzi abali omu basobeirwe ekyokukora amukoro n'uguguma RDC wari Antonde ashabira abatura okurekera okusherekerera abashuma oburo bwingi aba nibo bakunyangariza n'emiturire yabo biryomu mukabirondera mubazi mukapanishinga mukiremwa mukatekera report ebyo mbikora hako cyo tugambira cyamane si one yaho mwami kagwa nkozere eki nakore konke kishindemire cyamane si 5 which taking up amakuraga gasha kwa Sande K William.